Kaluguran kong kabataan, kingasal pantayanan, nempong Pasko, mipapamugyan namong Merry Christmas. Ngayon kabing yan, podang salubungan taning bayong banwang January 4, January 1. Mipapamugyan namong Happy New Year. Naning pamiliwaning Happy Ampong Merry. Nanong pamiliwaning masagana ampoy manigong bagong taon. Ing Merry, yabi niya yung tula, amaliban at king puso o kalatuaning metong ataw, uling at tsuya kaya Kristo. Ya masaya tamo, ngayon Pasko, muuli ng ating bayo tamong imalang o manyaman na pamangan. Masaya tamo, king tulang darala na ning Gino, karing kaya tamong puso, kaisipan at kaladwa. Yang Birhen Maria, yang idalit ni kayang Magnificat, kanang sinabi, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking talapagligtas. Kaya panahon Pasko, magsayaya, emoy ngatsan tamo. Emoy katawan tamo, magsayaya at gagarigatsyo. Ing mabilog tamong kaladwa. King grasya na ning apong Ginoo. At ing kaya tamong kaisipan, kami pabanala karingamano ng Diyos. We greet one another Happy New Year. Ing happy, tula abumaning pamikatagon. Baka sakali mo, mitagon mo, alang kapiyadyan, alang pamagplano. Tulang babiya na rin material na bagay, kalupaling inuman, pamangan, imalang, lusis, ampong labentador. Tulang malang maglambat. Pansamantala mo, lilipas at kukupas. Manatiling maluwat, uling alang direksyon, at alang pamagplano. Kaya rin yung pakbungan ko at ang alas 12, Mekad, manahimik tanang. Tulang lilipas, at aralanan ng alas 12 ng bengi, panyalubong, king bayong banwa. Surya tayo po ngayon gospel reading tamo. Naningaral na payapot na kaya tamo ngayon ng Ebanghelyo. Mindala rin pastol king Belen, ating ni Maria, Yuse, ating bimot, makakiraya king lalabangan. O ining malagong larawan ning bayong banwa. Meto nga pamilya nga biyabe, kaya beya ing Ginoo. At ang alandering pastol, ing banala pamilya, karin king Belen. Maria, Yuse, at ing bimot, ang makakera king lalabangan. What a beautiful scenario tonight as we welcome year 2014. Meto nga pamilyang abi-abi, kilog na ning mali. Misulusulo king lamesa. It is a nice way to start a new year. Meto nga masanting aparalan para salubungan yung banwa, bayong banwa. Kaya metala, ding kaya katamong pamilya. Makasilando, ing mamarap king biye, nung balong, at ingkang pamilyang kayabe, ampong kayantabi. O yan yung masanting na balita. Kapag rin pamilya tamo, biyabe tamo, let us move on and dream on. Through the year 2014, abe-abe, mipapanantabi. Makasinganlo, o dangatintang pamilyang mamantabi. Mitarang impuso ng Maria, ingaga na ng mga palyari. At pibune-bune na iti ingayang puso. At kalukan ng Maria, kailangan tamong mibule-bule.
Kailangan tamang manalangin mitong kapanaligan at katahimikan para akit tayong Diyos, karing makapalyari, kinbiyatan, at ato parantam, ing kayang kaburyan. Numisan masyadong masaluso, ing kulay ing biyatan, 7:24. Mas 7:24, numisan 8:25. We work 25 hours a day and 8 days a week and 35 days a month, to the point malalakwan niya yung akong Ginoo, king pamibiyabiyata. Let's stop and talk a while with the Lord. Mibuli-buli tao. Tayo lalakwan yung akong Ginoo. Yabe tayo kinpulay ng biyata to guide us every day of our life. Ing Diyos, mga manuya, karisab ng mga palyari, king biyata. Sana wag na pag-iiwanan ang Panginoon sa takbo ng ating buhay. Baliwa minsan nating atlong malasing. Mintala kayong train station. Harunga na ning metong, mitaw na ako. Pulay. Pulay na rin atlong malasing. Nyan dagang laging train station, lalakad na yung tren. May mulay lang atlo, tatagalan na yung tren. Minsan kaya rin atwa. May lakwan niya yung metong. At nga rin pulis ka ng may lakwan na malasing, kawawa ka naman, Brans, na pag-iwanan ka. Sabi na ning malasing, silang dalawa kawawa. Kasi ako dapat ang nakasakay, silang naghahatid lamang sa akin. Di mana ta dilang misake, ingatad na yung may lakwan. Sana'y malyahin na din kami biya-biya tama. Kung minsan makalasing obra, makalasing kasi kayamanan, kasikatan at miyayaliwa pang makayatang bigagap. Tayo sana lalakwan, ing Diyos, kinkulay at lakad ng biyatang. Sana'y Ginoo, yung manimuna, yung direktor ng biyatang, yung ating say, niya mibuli tamo. Manahimik tamo, pagdulakan tamo yung kayang kaburyan, karing mga palyari ang doldo, king kekatamong pamibiyabiyab. Nano po'y kayang kata na kekatamong ngeniling bayong banwa. Yan pinipamagplano king harapan, bang akam tataya at nabanggan ing banwa. We speak of masaganang bagong taon, maligong bagong taon. Masagana is material prosperity, but we can only attain material prosperity nung magplano tamo, nung mag-aral tamo, nung magsumikap tamo, nung manigobrahan tamo. Muyang masaganang bayang banway kasaganaan, bunga na yung diskarte, sipag at tiyaga, pamagplano, king keratamong pamibiyem-yem. Tutupin mga kapagmulada, kingamamang kapampangan, at wala kabantukan ng Banwa. Banwa means year 2014. Bayong Banwa, 2014. And Banwa could also mean heaven. Kasi din nakabantukan ng Banwa. Banwa is year 2014, but also Banwa is heaven here on earth. And every day should be heaven in our lives. Itaming gagawa ng Banwa tamo. When we do our best in all that we do, gagawa tamang Banwa. When we promote peace, understanding, and unity, gagawa tamang Banwa king Vietnam. Kung ang makitalamitan tamo at mititil-til king Vietnam king Biening pamilya, gagawin tayong Banwa king Bien pamilya. When we do our share, when we do our part, when we respect one another, when we join and participate king obrang pamilya. Gagawan tayong Banwa king yato. Agyang etamiras king Banwa ngini pa, here and now, kini tanda ka rin pibale-bale lang. We can experience heaven by loving one another in peace and in unity. My dear brothers and sisters, sana yung Banwang 2014, every day will be a heavenly day. Nung ating kapayapan, pamikalugod, pamagsumikap, ganaka at kababandu, king metong at metong.
In sikreto ng banwa, ya pinipigunan ka, magplano ka, mag-aral ka rin kamalyan mo, magsumikap ka, at wano'y antabi ng akong Ginoo, at pagdulapan mo yung kaburyahan, karing sablang gagawan mo. Ikayong estudyante, begin with the end in mind. Narimburi mong maging after 4 years in college. Iplano mo yung biya mo, mag-aral kang masalese, magplano ka kang kinabukasan. E mo pag walang bahalay, ikayong lisang makiasawa, eta kayo babawal makiasawa. O dahil kayo minasayo kayong legal age at di na kayong obra. Bigilala kayo ng maglolo kaya kaning sintamo, magplano kayo bayo kasa. Magplano kayo kay Batsyong Inasan. Alitang bigilala kayo mo, niyang minabasa na simbang beni. May pag-text kayo at ngayon kabinyan, magplano kayo magpusitar kay Batning Misa. Agyang ala ko pang obra, ang pong ala ko pa kay gustong edad. Ay Diyos ko, pipok may buntok mo, king simento. May dala ka mong isinta at pita ng laman, magplano ka. E mo sinta, imang ibaba, noon e pa magplano. Bangkita din kayong pasanding ang kinabukasan. My dear brothers and sisters, in balang pamilya, magplano kayo kayong budget ng pamilya. Live within your means. Financial budget. Bawasan yung pamanandang o kaya naman 5 gigs, 4 gigs, yaka pa man sweldo, mumuntano ka rin 5, 6, then pera mo. Magplano kayo. At di kayo anak, itang ikaiyan na rin pengaryo, kayo pipilitan. Priority in electric bill, in water bill, in food, in kaya kayong allowance, in kaya kayong tuition. Priority. Abi-abi, ikang bisang magnegosyo, magplano ka. Magplano ka pang magsalese. Isipan mo yung pros and cons ng luluban mong negosyo. Bayo mo na'y taya, din puhunan mo. So, my dear brothers and sisters, as we welcome year 2014, let us have a sense of new beginning. Kung hindi po'y sintingan ng Vietnam, we can always reinvent, we can always rediscover, and we can always recreate our lives. Sumangit ng kamalyan ng milabas, sumangit ng kapalpakan ng milabas na banwa, we can always make a new beginning. E masanti kita, every year comes to an end to remind us to always make a new beginning in our life. May bigo na rin pangarap mo, may heartbroken ka, o kaya naman may bigo yung plano mo, o kaya naman may lugi ka kang negosyo mo, o kaya naman kami pasar can take one na ng board exam. You can always make a new beginning. May kamali ka, you can always rediscover and recreate yourselves. And thank God for giving us the power to renew, to recreate, to rediscover, and reinvent our life. Manimbento tamang pasibayo king sarili tamo. Sarili may bigo, panina pa may bango. We can always make a new beginning. And then let us have a sense of history and make a better history. Sasabihin na po rin, history teacher tamo. Yang magaran ko, history repeats itself. History repeats itself. Mali. That's wrong. History does not repeat itself. People repeat history when they do not see the meaning behind what is happening in their lives. Nga po yung amanong Tagalog, kasaysayan. Yung amanong Kapampangan, kasalisayan. Yung amanong Tagalog, kasaysayan. Galing sa dalawang salita, saysay at salaysay. Marami tayong mga salaysay sa buhay, mga kwento ng buhay, mga kwento ng tagumpay at kapalpakan. Pero sana makita natin ang saysay
ng mga salaysay sa ating buhay para maituwid natin ang ating buhay. Let us look into the meaning of our experiences para magbago natin ang takbo ng kasaysayan. So that kasaysayan is kasalisayan king kapampangan. Ulin man niya lesetam. Sa lesetam sa ating Vietnam. Because we look deeper into the meaning of our life stories and life experiences. Tandaan ang tao po, year 2014 is the year of the Lord, not of the horse. We are Christian. It is the year of the Lord, not the year of the horse. We believe in the creator of the horse, not the horse, to overpower our life. O yung dapat yung isipan tao. Yung ginawa kang kabayo, yabi ni Jesus, in God, the Creator. And we are celebrating the year of the Lord, not the year of the horse. We give tribute to the Creator of the horse and whatever animal. And may the Lord guide us and bless us all the days of the coming year 2014. Talakad na.